Englong Kiria Birta Penili Sami Newtinatiron P non Birta P pen Arjuponita. Animals Corridor Eco-Sensitive Aputak Supreme Court along Lamhoi Piderapi Advocate Hearing upon Kewang. Patumi Jami Poni Pai Kretrok Surhini Rankor Hini Arni Lakha Enkora Trok Dwarbaguri MSC Constituency Lapen Lakha Kretrok Si Socheng Dhanta Constituency Ke Parlo Hini a Constituency Advocate Hearing upon Kewang. Jesemet Bagori Haldibari Lapen Akaprek Te Bokterai Karbi Arong Lapen Adui Ahoy Kido Bang Akai Ajat Mate Mohong Aswatum Alongli Eco-Sensitive Mate Animals Corridor Amendment Karbi Anglo Autonomous Council Pen Kepang Dakpon Eviction Popua Pi Hadak Araratum Pen Chok Che Puateng Pen Supreme Court Case Piderapi Kedamtang Nipai Krep Ho Arni Supreme Court Advocate Bangsi Radatum Pen Cingki Citan Ponsi Penang Ana Documents Hehui Pacitik Pontikang Lasi hadakedo XEM benting terang apan perangke karja hut nangke tandun ke nilitum kes ki piatengsi Supreme Court Advocate Hearing apan kewang lapen cingki cetan ponlo lapen bang so along ke parlo along leke didi gogoi komite tumse gof along papas dat pusi jongpon lapen council atum penang arni penlo perangke atum karja hut ke council atum kes pi lo pusi tame pini arni anta hearing apan kewang puta theklong le lasi kopi koson ajat lo maputa Rada tumpen cetan pon. Nona porki sunga hut nang cirap citu du nang jipusi Karbi Anglong arada tum cuning ripon. Rongjang Pongpen Robinson Timong Englong Kiria Birta. Ini kumalong Supreme Court of Appeal bang. Labang ke ini tum Supreme Court along. Ini tum kaciki dam appeal si on the spot. Mana atim anang alang ye panwang lo. Asi ini tum ta cetan tingwai dun lo. Nanti bangke Home Sarkar pen kedam tang ko trok toksia atari gelom animal corridor didi gogoi ko report pen si papas dal ke didi gogoi report ating bangke adang nil tumalong anta dake muni dawe kusi ada report long dulu, masih samgolmen bangke, animal corridor lo jalan ke pasti papas dulu. Pasal petak sini tu Supreme Court cokci pasti kes kilo, dalam tang tarik itu ada tap, Februari. Ani si first hearing dulu, dan kini bangke lah, non second hearing kan ko resi alam si aku hearing do thaji so prang si la ukil nang si ni tuma rong nang si nang lang lo ada rong duma we ma apa ni tunta ada alam chan lo 1939 pa sini tum dak long le pota do ye du pota do kapan ke dak baguri LP junior basic school ke Bogojan MLA number 1 polling station lo so lahaya report makan kita tidun lo tak rong long anta rong dulang ada ko rong podo si labang ke cokcik rong bong aputak si animal corridor elephant corridor nang cuma cokcik lahelam tiwai kono tapi isi lamang ke dangi cuma rong ke aku benta abidang nar ke hat lason ave hai lam cingwai dan isilam ke la elephant safari kuang na ke pangreng na pute jon koi thongkep la ni tumarong arai nang biu di la elephant safari ga daw ko tangdel la dak nang lupak ti sila hai si abidang nar compare lu thai si cingwai la hai ta cingwai pon si la ukil ka hai pangke la hai report la hai lam Jogji dan dak cetan nang si putikang lo ini tentang ning thelo jadi gigoi bangker order ke nang le lo Supreme Court ban order ko si son si nang le rok ma si long le tarbiang long le pu ke kong sil kot si alang la bangke dan sidon ko ba ko enang ko ba alang tum council ban si la bangke chok chi pui tame chisong lo nai susu ni hen ta
nanti non kidam tangani bangke council pe masih nang tumpan ada tolong lepen punui tu selang di kunci nanti sang tidak loh tang te elang bangke council sang si ada itu mah mate kosong aja loh nang itu Solam ke anak tu kecing baik kosong ni sta Supreme Court order tring sel tu order nak ke dak atun dak bang pasal kita tahan sta council labang renusi kita orang pilih ni pipi ni labang pindah ke lah kita labang council tu cari ada itu loh lagi karbi orang lagi council tu cari ada itu loh dan non eviction notice bang ke council sort pensan happy notice bang council bang bang ala song bang Supreme Court pensan bang dah bang council so notice nak pilih nah tunggat han alang ni hinta kopi loh baca signik datang ke toy kan sondoma ni tuhan sik mek bang ke lah lo je dokumen di gogo ya report lo mangke tak longle dokumen dang lom gawe kasi report itu kasi longle dokumen awe pule rong muni awe kasi tungge ada chini lo kasi laso dimbang ke ni tungge longle pota do aja to ke do ana longle dokumen mughata pidun nangi la longle pota ka laga dak muni do pa proman kasi halang ni than nanti raso ting pen putang te ini tumki hai jadi lasong ring doma alang li dua tingge jok mai hala muni da be podim nge muni do ko mati si ni song na si alang li ning pathe takang lo achala sokil bang ke napen bang no Delhi pen de Supreme Court nanti lah ini tumda council pengen cik dun dun so ukil tu alang li dun ini ket nane ukil tum kewang lason dulu mah lason council ban kes pi pen ke bang baga long la ini kes council ban kes pilu baga long dulu he kita court long lason hearing dulu baga long la arjulong la long la